Hello children, we are together again. I hope that you are fine. Dobar dan djeco, opet smo zajedno, nadam se da ste mi svi dobro. For today's lesson you need a textbook Spark 1, a workbook Spark 1, a notebook, a pencil and an eraser. Za današnju lekciju trebat ćete udžbenik i radnu bilježnicu, bilježnicu za engleski jezik, olovku i gumicu. Na samom početku voljela bih provjeriti zadaću koju ste imali prošli put kad smo radili was, were. Trebali ste prevesti 5 rečenica na engleski. Nadam se da ste svi to uradili. Sad izvadite svoje bilježnice kako bismo provjerili zadaću. Ja ću vam pročitati sve rečenice, a vi provjeravajte. Prva je glasila, bili smo u kinu prošli tjedan. We were at the cinema last week. Druga, on je bio jako umoran. He was very tired. Treća, ja sam bila jako lijena. I was very lazy. Četvrta, jesi li ti bio u školi? Were you at school? Peta, Marko nije bio sretan. Marko wasn't happy. And today we are learning about the past simple of the verb can. A danas ćemo učiti o prošlom vremenu glagola can. Vi već znate što to znači, odnosno što glagol can znači, kako ga prevodimo. Prevodimo ga kao moći ili znati. In the present tense we use can when we want to say that we can do something. U sadašnjem vremenu glagol can koristimo kad želimo reći da možemo ili znamo nešto učiniti. For example, I can run fast. Ja mogu brzo trčati. She can swim. Ona zna ili može plivati. The children can ride a bike. Djeca znaju voziti bicikl. Znači can koristimo kad želimo reći da nešto znamo ili možemo uraditi. When we want to say these sentences in the past, we will use could. Ako ove rečenice želimo reći u prošlom vremenu, koristimo could. To izgleda ovako. I could run fast. Mogla sam brzo trčati. She could swim. Ona je mogla plivati. The children could ride a bike. Djeca su mogla voziti bicikl. Please write these sentences in your notebooks. Molim vas, ove rečenice prepišite u svoje bilježnice. As we said, could is the past simple of can. Could or was able to is used with all persons, singular and plural. We use could to talk about ability in the past. Kako smo već rekli, could je prošlo vrijeme glagola can. Could ili was able to koristimo u svim licima isti oblik, u jednini i množini. Could koristimo kad govorimo o nekoj sposobnosti u prošlosti. Dakle, umjesto could možemo reći i was able to. Pogledajte na ovom primjeru kako to izgleda. When she was young, she could ride a bike very fast. Kad je bila mlada, znala je ili mogla je voziti bicikl jako brzo. Također tu rečenicu možemo reći i ovako. When she was young, she was able to ride a bike very fast. Kad je bila mlada, bila je sposobna voziti bicikl jako brzo. Prepišite i ovo u svoje bilježnice. A sada, molim vas, otvorite svoje udžbenike na stranici 61. Na ovoj stranici također imate i glagol have u prošlom vremenu, dakle had. Sada to nećemo raditi. Taj glagol ćemo obraditi kad budemo radili nepravilne glagole. Please look at task 10. Molim vas, malo pogledajte zadatak broj 10 na stranici 61. Ovdje imate prikaz glagola could
u potvrdnom, negacijskom i u upitnom obliku, kao i kratke odgovore. Ovu tabelu ćete prepisati u svoje bilježnice, a ja ću vam je sad pročitati da možete lakše pratiti kako ide koji oblik. Potvrdni oblik. I could, you could, he, she, it could, we could, you could, they could. Negative, negacijski oblik. In negative form we use couldn't. I couldn't, you couldn't, he, she, it couldn't, we couldn't, you couldn't, they couldn't. Interrogative, upitni oblik. Upitni oblik tvorimo tako što could stavljamo na prvo mjesto, a subjekt na drugo. Could I, could you, could he, she, it, could we, could you, could they. Odgovori su kratki, potvrdni ili niječni. Yes, I could, no, I couldn't. Yes, you could, no, you couldn't. Yes, he, she, it could, no, he, she, it couldn't. Yes, we could, no, we couldn't. Yes, you could, no, you couldn't. Yes, they could, no, they couldn't. Please open your books again on page 61. Do the task 11. You need to complete with could or couldn't. Molim vas, sad opet otvorite svoje udžbenike na stranici 61. Uradite zadatak 11. Trebate popuniti rečenice sa could ili couldn't. Rečenice pored kojih je x su negacijske. Let's check together. Idemo provjeriti jeste točno uradili. Rick couldn't read at the age of 6. Laura and Rick couldn't write at the age of 6. Laura could draw at the age of 6. Laura couldn't swim at the age of 6. Rick could count at the age of 6. Sada ćete vidjeti jedan zadatak na vašim ekranima. Pogledajte sliku. Na slici vidite djevojčicu Becky i 8 aktivnosti prikazanih slikom. Vaš zadatak je napisati u svoje bilježnice što je Becky znala ili mogla i što nije znala ili mogla uraditi u dobi od 8 godina. Znak za točno označava ono što je mogla, a x ono što nije mogla uraditi. Look at the example. Pogledajte jedan primjer. Becky couldn't dive when she was 8. Sad zaustavite video i pokušajte uraditi sami. Let's check together. Provjerimo zajedno. She could play tennis when she was 8. She couldn't ride a horse when she was 8. She could rollerblade when she was 8. She could use a mobile phone when she was 8. She couldn't make biscuits when she was 8. She could send emails when she was 8. She couldn't take photos when she was 8. Okay, and now please open your workbooks on page 41. Do task 10. You have to write sentences about what could or couldn't these people do when they were 8 years old. Write sentences as in the example. A sada molim vas otvorite vaše radne bilježnice na stranici 41. Uradite zadatak broj 10. Morate napisati rečenice o tome što su ovi ljudi mogli ili nisu mogli uraditi kad su imali 8 godina. Imate primjer kako to trebate uraditi. Sad ćemo opet provjeriti skupa. Bill could read but he couldn't sing. Suzanne could ride a bicycle but she couldn't skateboard. Carl could draw but he couldn't cook. And for homework, do task 11, page 41. Za domaću zadaću uradite zadatak 11 na stranici 41. Trebate odgovoriti na pitanja koja su upućena vama.
Možete koristiti kratke odgovore. Yes, I could, no, I couldn't i tako dalje. That's all for today. Goodbye. Stay home and do your homework. Bye bye.